Alo, agben yurega kalanye klio. Novinya edene nyabe vovo le Yesu me nyatefe ya. Vovo kokoti mi ato motore sia le mi le gboro. Nusi anama mi avobli bo bakoro la. Ye fo yo mako e mi fo adu jena. Ye na bana nkakula. Amesia me jemo. Bana ya ba timde. Na ye ha ya ko vovo le be agbezame. Et moi les boubou et jamais que le toto babana yo akwa boubou boubou kwa nyane amebeto ko miakata ke mo kaji o nya o jabami ato akwa boubou baba to kekia akao Yesu ma yo le ele Yesu ma unu si anu la fu afile pepe la be Yesu ana boubou kwa jua emme kaka dore gota jua koko kadore muti lame jua lu koma kadore enka godo nene ma ole eyata no vinyo popula Yesu mo ole wale kemi auto ma ko bobo ya o eye nyala no viye mele kuku bana ejaba mi anie bana bobo koko va batola ele Yesu me wale kemi atma wo akpo bobo wa eye egbe fe onkudo jinya sikema diba maga chorida ole ga mitiko ya obe akpebe sm la sm eye wa pere nye kloti bana kokoko la ya ko va kpero le mi ape akpe examen ene mi ajo kapu tona eye amasike la vuvu kokoko si asumi asi le Yesu Kristo kokome akpe no sia bana le toji akapo ya me akpe kaka no binya me dakpe be enkeke rega sumiasi yo be enkeke ya irade sike mauto ira eye oglobe emenyo eye oyirela ye ma anyo no eye ira solomala anyem ya katato vieto benale fu poko sike mia fa mauti be mia akpo le mia fa agben keke o me alléluia kende yala me gbadore jio me dore jio ple maufa enya me dore jio ple ma don kunu jina ono vinyo la ba jaba miano ankudo jina miano no be siagbe ala be miano klalu alo miano mohehe e vous poko sike taye o yomido be mianya mautola bena mi akwe va kporo le mau menya tefeto ne be siagbe la wa tomu akpere mi antibana mi akpo mi arko le iho afa popote gbe ocho gbe nyatefe egbela ihe katale vovo popo dim ole dim to mo vovo oji magbulo ga kere mo kaji o jaba mi adito mi akpo vovo popo vavasia o le nyatefe mo mi vovo popo la ele mau sime la be ya menye kplu ya womi edo taro jinyore mi fa gbanti bena mi avuva kporo nyatefe ya ko ya na benye kplu mi avuva kporo ya ta egbela me di ma do kunu ya jino bena jimo totro ye jia de popo jimo totro le ye jia de popo alo jimo totro la nana be okpa vovo va kporo alo jimo totro woni be na okpona katutu ela be na jimo totro nana be na otomo okpo amawu jimo totro wena be na yo to kona sena o sena o kona ma fo nyaji amesia mesike ko ma fo nyaji la elo la trojime ela bela nyala me nyama enwusiale to na me bela atozi amovuvu ta amesia mesike ko nyala ila tama trojime ala bela watama akpo vuvu amesia mesike ko anya
eyo tso de adɔ me la eya yo yo abe dzimetrɔ la si ke kpɔa katutu alo si ke kpɔa ɖeɖe alo si ke kpɔa vovo alléluia elabena dzimetɔtrɔ la ye dometɔtrɔ ye xɔ nya la ye nye nya la dzi xɔse ne me xɔ nya dzi sɔ la wa tɔtrɔ dzime o dzimetɔtrɔ ye ne enya la dzi xɔse ne me xɔ nya dzi sɔ la ma tɔtrɔ dzime o enya dzi xɔse la ye na bo trɔ dzime eye o kpɔ vovo alléluia eya ta eye enya la dzi xɔse enye dzimetɔtrɔ si ke na mi be miate ŋu akpɔ vovo alo miate ŋu gblɔ bena enya la dzi xɔse la ye na bena mi dze asi Mawu eye ame sia ame si ke dze asi Mawu la eya ekpɔa vovo eya ekpɔa ɖeɖe eya ekpɔa katutu eya ekpɔa dɔyɔyɔ eya ekpɔa lãmesẽ eya ekpɔa agbe bliboa katã ame sia ame si ke xɔa enya nyuie dzi sena la ye tɔ nyana ye trɔna dzime nya ekpɔa eƒe situation be nya gblɔ be leke kple leke eye ke nenye be nya gblɔ be leke kple leke la edze be matrɔ ɖe ŋuti eye ŋusẽ ke le nya me la ana be matrɔ zi ame si ke enya la be matrɔ zu alléluia amen Yesu Kristo gblɔe na mi bena ne exɔe se la nakpɔ nukunu ne be mi le Yohane ƒe agbalẽ ta 11 me la Yesu Kristo gblɔe na Marta kple Mary le si ke Lazaro ku wanɔvi Lazaro wɔƒe brɔla Lazaro ku la egblɔe na wo bena ne nye megblɔe na mi megblɔe na wo bena ne exɔe se la akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔewo mahã xɔse nana be wokpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le ame ƒe agbe dzi xɔse si ke le asiwo ye xɔ nya dzi se esi ke ne se nya la ye la na bena alakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le wò agbe me eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kpɔkpɔ le ame ƒe agbe me la ye nye nukɔ vovo kpɔkpɔ ye nye ɖeɖe kpɔkpɔ ye nye agbe kpɔkpɔ ye nye katutu kpɔkpɔ ye nye dɔyɔyɔ xɔxɔ ye nye ŋutifafafa me zuzu elabena enya si ke dzi ne xɔse la ye xɔe Israel alo la trɔ ɖe nya ŋuti eye nya me ye ŋusia le bena wòatɔ ma trɔ wò ya ne enya natrɔ gbɔ agbe o abe si ke Yesu Kristo gblɔ na Marta alo Mary si ke wanɔvi alo nɔvi ŋutsuvi ku eye wòyi ɖe yɔdo me tsɔ de ɖibɔ evɔ gake Yesu be ne ye be metoe nɔ be ne exɔ dzi se le akpɔ nukunu mahã alo le akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔ mahã eya ta wogblɔ be xɔe se ko ne nakpɔ Mawu ƒe nukunu le wò agbe me Mawu ƒe be di be miakpɔ nukunu le miaƒe agbe me enye be miakpɔ ɖeɖe miakpɔ xɔxɔ miakpɔ vovo miakpɔ agbe yenye Mawu ƒe nukunu le amegbetɔ ƒe agbe me eya ta me di ma ɖo kunu ya dzi nɔ kpoe ɖe ko bena dzimetɔtrɔ ye dzia ɖeɖe kpɔkpɔ alo dzimetɔtrɔ ye nana bena wokpɔa vovo dzimetɔtrɔ wɔnɛ bena wokpɔna katutu dzimetɔtrɔ ye wɔnɛ bena wokpɔa Mawu ƒe nukunu kple eƒe dzesiwo le ame ƒe agbe me nyateƒe ame geɖewo misia nya geɖe egbe gake ne be metrɔ ɖe nya ŋuti o la mate ŋu akpɔ ɖeɖe o mate ŋu akpɔ katutu o mate ŋu akpɔ vovo o to enya la dzi xɔse me la ŋusẽ ke le nya me la ye la trɔ wò ametia eye atrɔ zi ame si ke tutu Mawu be natrɔ zu na ye eye enye vovo kpɔkpɔ ƒe ame eye enye katutu kpɔkpɔ ƒe ame eye enye ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe ame ye woyɔa be etrɔ zi Kristo tɔ
Amerika mga lo a Kristo mga wa chia jojojo. Ela ba nyaji no ko se. Si ke ye Kristo a, si ke va de nye kplu. Si ke va o donyo si ale nye kplu ta. Bena de popo na sumiasi. E mi ato za bole viva va o. Ne ma Bible abrema. Bena ne jesi nyate fe la o ato za bole viva va. Amesiam la bole diegbe ya. Be ya volé do kesi. Ya volé fait le vomet. Ya volé fait gbogbomen. Ya volé fait nous comme. Ya fait amenye kata me vakpero. Volé be me konya jise. E musa krenya me tro o agbo. Va trozi de polo la. Matema ko de sikeyo le be. Vous quoi le Yesu mo. Alléluia. Ebe mia no vi alo mia fofo a dabaji joboku ji raya na mi be fofo quoi le Yesu mara. Nyate pe nya oto na mi. Eye Amerika ma toma tro esaga o. Leke mia oto po fofo le Yesu me. Na nya be mi me tro le Yesu anti. Le pe nya se selamo. Ye pe nya se si akple ye ji wowa. Ye na be mi atoma tro ji me. Eye mi aton po fofo. No vi ye di be akpo fofo egbe ya. Pour qu'à chaque fois que elle est comme elle et si elle n'a pas pu voir mais n'a pas n'a soit mousse que le mari n'a pas trop à béo à yobe qui me trop là-haut n'a pas vous tailler y'a comme le ça on le coup de nous dit non bébé et n'a si que le sénat ni to ma fa mo go to a monsieur nous a coup nous dit n'a me faire et béré me là y'a la n'a pas ne khonya maji cela que mousse que le nyamala akpelo tebela o ayo be jimo trola e ne to jimo to si jimo trola la ela be ko nyaji sela nyasia e anabena o atonko asobela to si amesike ko de le nyate peme e to si amesike ko vovo le nyate peme ela ba me gere o le gbe a o le to si ayi pe ke me gbon le gbe si agbe gakela vovo poko va vasiko akpo le Kristo mala o mo popo o bu abere le Kristo mala ne kwa million kola enye fofo kwa awo million mama to ma de wagbo enyo be mi akpoga enyo be mi ato si kesinoto la Bible la ya wo mi kesinoto agbagba ma je wajo go ha la Bible te gbo bana Yesu Kristo la eluka onye o e kesinoto ojo le sifo afi mi o fa rete na tayo valo enya magina hose bena le Yesu nye kesinoto le sifo que wo nye ko va rete la tayo valo bena ato mi o fa rete da ba ya to mi ere mi ato fa arrête toto siko tozude mi ato si kesinoto le Kristo me e mi akpo vovo vava e ta Bible agbabana mi ato za bro le viva va o e mi maganya monsieur tito le mi ari komo a chakao e vovo toto ma no chafa gbe pe agbe sikene leso e gbo le Kristo me la e vovo toto ma le mo la kena ya bana ye me ko tro de e me ko ji me haro e ji me tro la e po avovo e ji me tro la e po de e ji me tro la e po katutu e ye ato di ma fo vinya tepeto le Kristo me e ya ta e me do kunu ya ji no we de ko le egbe ben keke me bena e nyala ji khose la ye wo de bena o po anka yo to tro aji me ye to ji me la ato di amovovo ato di am ke po de you have de pola ple katutu pola ple amovovo ke po vovo vaktoro jimi totro wone la bena galela mi le tosia ye gbe gake a amesike mi nye ko mi ganye me do la no de ne ma o ke no me do la tro le mo ma no uri do le tosia ma gbe si agbo wa o tara ga sokudo wa me ko mo to ti mo o ya to vo no kura nyamo vovo to wo kura yata e maudibia ye deola ne natozi amesikari da se kure pe donc on la unti ne du ko la nyabana vous to le miakle o amekeme odome e o ya nyamo vovu yata bia go be mia onye keke ne hi amazo be mia okpogo le e ya megero atro ne ma ole e ya na o okpo vovu vava alo okpo vovu va pero e Kristo me ma on ekperentio ekperentinye ekpere mi akatanti bona mi vovu kwa na deblibo e mi ano Kristo mada la ba ya ha la plomi to da agbe ma voame le Yesu pon come o vi akbe ben Seigneur o gomenam o to na yidro me po
Bele menyo jimo totro ina na bo kwa le do ma. E jimo totro ina bada okwa fufu ma ha. Yesu Christ bwa bada ne yebe ekwo esela akpo nkunu akpo mo fonti kokwi. Mo fonti kokwi fufu popo. Mo fonti kokwi am agbemari. Yenye edere popo, yenye agbe popo, yenye ntifafa popo, yenye nu kataba jejina mo popo. Le Christo me. Ma one no klo egbe nenke si la kata ne nyu no abele sike ma odongbe nenke ke okata tiene me ye we onyu e yiro kata ta nyu na mso le nke ke okata mara na nye kompo kwa na nye klu e ya na si okata nke ke ojila na nye kompo kwa na mi klu bo e ya bela mi adoje si bana mi tro le maunti nya tepe ya na mi apede de pokpo klo mi apofu pokpo e o w bo nya tepe le mi ame no w bo la ke tokpo o condition bo mire bena nene nyasara atode wu la bogbo gbegbe na signala kwese na atode wu na ko agbe ma wole ira o e ne no klu di fa no afaji vi so fufu me kata la nyanya to Kristo Yesu ji la begba masal ya ira dim o ya ira ma vana ne ma o ira vana to ji mototo me ya vana la ba nya igbo be ne mi trola na nyunami na mi trole mautila yuna ma asumi asila kperu agbeya me e kle agbeme fe vivi se so kata asumi asi e baula faut faire via gasumi akple aussi la Yesu fon comme on le perenti on le perentien le premier de moteur scienti la be mi okatara siagbala mi di be ma opa ma assistant no meji no me aklom no ndo nkudo no jinami mi atoma da fora dodonu e wa perenti bana mi atemu awo do da sisi kata o fo ngbe do renye klo fa gbentila nya wo la ngaji e ya chobu na ifo koti kokoira Yesu pon comme on espère mi akatanti akpe kaka be senya siao e odoji bonao e trole ma unti va vato na ovu popo e Kristo Yesu pon comme akpe on irao ya no vi Yesu nyu o iram avojidula ma ololo e ka chogbe fa keke be nyanyu si adirao de mulentikpo akpoto leme Yesu pon comme bye bye.